Ajay, yawo, yeah, yawo, dollar rate yo, boga for your bokao, one first can kofia, one bokao, yeah, Bawumia de na we sir. Dollar rate yawo, yeah, asambe kranye. Ghana this my Ghana TV for so far Adwenepahene aka and Krata King Kong aka Fukin aka Bema Yafa na yire nim enye fom aka Mituaro Matiem Mr. No Pressure. I will send the cause was on share video no either my say be done the video be able say Kim was abede ebe kabi. Hey, na me say yet Tiwana ye say vice president Dr. Bawumia Bawumia eba bonten time I war pet the vice Eddie no. One another. A person Babeti Ghana so no. Bawumia the promises to be able to abontain. Eba kika ansembe bre. Say I am one party. Say a one man babe vice there. Dollar no $2 na gina. Na nam say sabio ye vice president or a goalkeeper. Nam say vice president goalkeeper. Na we na say the dollar no free course no. Say me bo work up no. To Bawumia sheda and if you forgot trans Bawumia sheda e got trans or person we star I vice president of person we star hey now we na Africa go say the way dollar new huru cost na say we as a cry ba say the way dollar cost na e COVID-19 now we na Bawumia sheda bi one trans e ma Ghana for any na tamsa what transfer mum for so come na attention sa de obechine gina to one say be ko wake up na Bawumia be gina park so e be yi skills akese pa Bawumia eja na wo pega na yi enti no obe gina park so yi skills o say da bi skills ya me ko $2 na ba eh na boga for ye project akese e bi mu sane ska go fie ka project ka sane ka kra bia na gusafo nya bebre na Bawumia na wa me ni project na nwie Bawumia vice president amu ya ni project na nwie na watimi pa drimika ewuram atwe Ronaldo atwe Messi atwe manfo akukudamfo watimi pa kwada gom pom pa say atwe $1 na gina ho ese abuja Bawumia say ne promise of the ma Ghana for ehu face the country for ngwase afoi ehu face the country for Jimmy foi ehu afraid the moment I Boba Bawumia baso afraid ye me Boba Bawumia baso say Bawumia we you see ade a woyo Bawumia na de eye number house number e ba Ghana Bawumia na be gina obebu ye be say ono pa de eye Ghana card no obetusu over a sikanin bibia e kan say Ghana na say Abrokyire system no e kan say e card e papers and Abrokyire system na say we ya de a omo track na ya hu ti Bawumia be ka sa asem na Adwenepahene me de kwa adwendwen wa say papa ye adwene mu do pa o na we na Ghana for e so le ye na Bawumia nya wonya nyina no enne Bawumia say yensimu ehu ba Bawumia Adwenepahene wa moame kete kra na say ka atwe me di bro na ni wie because as parents egumi so dos ka sa ka kre ko Ghana no na ka be bebre e say wa hwa ma ye be di bro nya ya manfo kwansem ba be de no eno wa $2 na gina ho na Bawumia na say na wonim goda vice president say wo ye goalkeeper ena wa ni a kira anko kata no bi anko chebo na nyina ho no na wonim say wonim goda say nyeti wa anko kata no bi anko chebo na nyina ho me ya timi an qualify ena $1 no nko ade Bawumia so watimi a $2 na gina say twim ebusia say Ghana dollar na wo Ghana na say cities na say o say cities no Bawumia say watine gina ho na Bawumia wa ya ade pa say watimi a $1 no ejina ho na mesre wo say Ghana na wa boa ya de pa because say Abrokyire say Abrokyire ha eke nyoma no eye de $1 ne ba afom no commodity nyoma so what you say Abrokyire ha nka $1 ne ba afom no commodity nyoma so ntire ade de mesre wo say Bawumia asem Adwenepahene make a kire on say $1 no watimi a china gina wo de a ene sweat na matoto tumu no
and your my ya to Ghana no mo ya na day Bawumia and your man ya to Tumuno e Abrokyire nke bom betete to suma akoma the vice president why are dear papa say what do boss so say oh ma face the country for Jimmy for kwase aforo ma me di watam biam dia mesrew Adwenepahene wo ba me buku to just say san for nurse form na enyo na o matotum o Ghana no ane boy den no say dollar na aba form dia ene mesrew mon come market to market shop to shop mon nye budget fufuro na mon tete no mane nyina so mo musisi adan abobo anwiabo cement bo enchance ni nyina Bawumia momodin na Ghana muntimi tete saa ne man so because adentina dollar cost no na obi e tunu no mam e say hey mo be shop no mo de mo no be si ana mo be shop na dollar na cost no na mo de mo no ma si no e say mo de no be si biem o wi ase small wi ase ko bibini ya to adem kakra bia na Ghana obi atunu Ghana kwani kura shop bia a price enko Ghana kwani kura esi kire obi a shop the price is different common as it true te say Bawumia say obema amanfo afele Bawumia say o take lead Bawumia say ono de one transfer Ghana form for so come na chencha the vice president say the dollar no change now the vice Adwenepahene say dollar na wa change no kwan bo abaso me bo abaso but abaso bo de ne biom so no ensa mleme so say me srew pa e say nioma ne bo ayedene ti Bawumia your vice president is someone tete nioma so na emwe nyasa abogafo ye no obi kan nyasa pa dia abogafo ye no obi kan because I can no what's on this car kre ba na ebre na ebre say dollar say akoduru be 8 cedis dollar no is a 1 euro akwa be 8 cedis wa bra France na be 15 cedis eh na Bawumia say we are there sir 20 million dollar na free be 15 cedis hwi pom 8 cedis oh God Jesus Christ Bawumia me afele vice president wa me afele na say skills na be yi na say na work up ni na say na unim ne whatever skills na be yi na say ko work up say na unim ne whatever tell you say there Bawumia ma face the country for Jimmy for no kwasiafo no ene Ghana for me o ye hypocrite no wo say wa ye na dwuma wa mo ma fele te say mo mla bonten na mo sa mebo na baso nipa ya ade a wo sa yi Bawumia ache dollar no agina ho Bawumia ne panyimfo atena saka se da bi ne man no timamamfo no ne esu dodo o mo usu ti sa ade a ye nche dollar no nye de enyina ho ti Bawumia atimi ache dollar no agina ho de a abogafo de beka edebe de beka yesika na ese first send euro 100 euro ese so send 120 euro first send 50 euro ese so send 70 euro say Bawumia me srew papa ye pa cho ye bungu to degu form say mo ntete ni o maso na ene dollar na wa che gina won eme pepepe we sa ade a Adwenepahene de be mebo abaso wa anya sa ade a Adwenepahene be me ya pa ntemesro bebre minim say what me ache dollar na gina won de ene won ma totum o Ghana so no be de bo mo matete so Abrokyire o matete so Ghana de ene mo etuma o mo so ma etete so na sa Ghana fo no hu no na be ka me ka kire ho so man tete no man so a me say be de e be please wan asamba tam shop na tonton mo ade de ma amamo mo busafo mo de free na next time mo hwa ade a mo pini mo sam so Bawumia o timi nya hwe mo so Bawumia timi nche dollar nyina ho Bawumia na wa catch dollar no e de gina ho no say football goal keeper hey Bawumia why ade party na me nhira so ma atamfo akolo battery e wo so me da mo nyina ma se wo so me kanfo e tap send e de amount tap edwuma die ku a mesrew peso send this ka kwa Ghana nko ade a dollar e ho popo no de a mesrew send this kantam send this kantam na bro nyi ansa ama fom bim na sa Bawumia de we wo say wado go num no de we wo say wado go num o hwe a obesa a chelo mesrew agina ho bim you tap promo code abehia e Adwenepahene mesrew first time I send the promo code Adwenepahene no I no abogum simple no nya discount kama me say can for a divine organic skincare product at amount divine so UK oba boa mo skin color ato so aye na me say me can for divine pills so aye the amount stretch marks e wo hu nyina no e be vanish me can for a healthy so aye the amount
utrinwi eho ka bia fa kodan no oba repair utrinwi ama kama utrin kuku utrin tutu o person relax utrinwi bibia health is be de bebo me da ase nyame hira wo ba so a share video no na onua bisu nsa enye de enka bi what I say ko YouTube Becky TV YouTube subscribe de emaye Adwenepahene TV eso YouTube subscribe de famaye na me sro ko TikTok so na follow ye o ba bia Instagram Facebook Becky TV or Adwenepahene TV or Adwenepahene Media Direct TV mu follow ye ba no emaye se be adan de video bia ba wo so nsa be kan ntime sa wagafo ye ya aboka tumu me kan ho na ye kodi bronyo ye kodi papapam na Bawumia gyina ho wachi dollar no Bawumia we a guy peace out.